Siya ka po ni Carlos Fariñas, inaunahan nga baron ni dongdongwentay nga Congressman Rudy Fariñas, 37 years old na kwete na po at namaminsan titawen ket maliplipatan. So, tinanang ko ket Janet Murph nga taka Ermita, damanang kong Camille, ti istorya na po ket walo ka makakabsat. So, nagbasa ka po, divine pa lang ti nagbasa ti elementary, hingga ng grade 5, in transfer nakmet ni Dadit MMSU, da kami ken ni Ryan, kaputa baga na nga tap na mapadasan nyo ti rigat ti pinagbiag. At ti pinakuna di ko po no, private school kami, mapapaborang kami kadita memestrami. So, challenge met kada kami di nga nayakar kami di ko at MMSU. So, naragsak met po MMSU, one regrets ko jay. Naganas ti high school life ko. Kaya ko to branch out in a way nga I want to be known as a different person kuma during high school. Kasi my dad keeps on saying, isunakit, isut imo na nga abogado pamilya, isut imo na nga politiko. Kahit ko ngamet maiduma. So, high school pa lang, I wanted to go in military. Di third year high school ako, sakmet na putusan ti presidente ti third year. Tapos, fourth year, nabutusan nakmet nga student body president. At the same time, siya pa iti battalion commander. So, ti arapab ko nga PMA, kas lang naimolde met ka DJ pinag-student leader ko ken battalion commander EJ MMSUD. Pinag-excel ko ket sa bali nga tamed nga in a way nga nawarda nak pa di nagraduarak ti high school nga Jerry Rojas Leadership Award. At the same time, EJ College may akmet nawarda nakmet ti Leadership Award met ken nagdinslister akmet ti talo nga semester. Gasat-gasat, nirwartay met DJ entrance exam ti PMA, na DJ 1,000 nga pimasat physical ket 230 kam lang naala nga sumrek ti PMA di. So naraksa ka kidi nga na ubrak ti challenge si bagbagik nga sumrek ak ti PMA di. Ngem pinilik nga tumulong latat pamilya ko imbes nga DJ ambisyon ko ti bagbagik. Nag-mayor ni Daddy 1980 to 1986. So 1984 ak na yanak, 2 years old. So, one memories ko ka DJ pinag-mayor na. KMT pinag-governor na from 1988 to 1998, 10 years. More on aware ak DJ papaspasamak. Ti pinag-rescue na no ka. So, nga tamet ti mesa nga rason ng manaktulong akmet ti sabsabali nga tao. Lalo na DJ uram kadalayos no ka. Idi high school pa lang up to college, idi tiyempo ni Mang Michael Agman manage ti transportasyon tayo, ay banda idi nga tulong lalo no at papananda sa Bali, ay banda ka ti Mang Kwenda di basis nga sumangpet no ka. So, by 2008, kinasaritan ni lolang ko ni Daddy idi, nagpatulong kay Daddy kasi ni Daddy that time hanga congressman pa lang idi. So that's how we got involved in the business. Since we took over Apo, the transportasyon tayo was more on rebuilding bodies. Isot imporsigi mi ken Daddy nga ininot kam nga nag-reflit ti bases nga hami nga reprepare di daan nga basen. Ti pinagtugaw ko, dakil nga naktukas lang big step for me kasi tinagtugtugaw as manager, ang kay Roger, Mang Michael, nga nagbalbalinda nga mayor, ket dakil nga ti responsibility nga igganan. So, when we started, awang pa ket isweldo kidi at we were refleeting and all the money was priority ijay refleeting ti bases. No, siyak tata, naipalagok ti sarili nga negosyo based on the terminal kasi transportation which related sa business ko sa tracking met lang. So at knowledge ko nga mang pataray ti negosyo based ka dito'y transportasyon. So no anak man tata gapo ti transportasyon amin nga pinaghandle ko digito'y empleyado tayo, mekaniko, driver, conductor. Nag-reflect amin digijay ti pinakasangok digijay kaparangayag no kata pinagkapitan ko dito negosyo. So, dahil nga foundation ko talaga dito
pinag-manage ti transportasyon. Diyak nga nagbalin nga Carlos Fariñas no hanga dito ti transportasyon. Ti main business ko tata poket holerak ti semento. So deto'y semento nga iker-carry tayo, more on the bulk cement. Tikas lang kung tanker tikitan ng sementot na na. So idal-deliveran tayo dito yung batching plant at way back in 2013, awan pa unay kasjay. So DJ ti makita da. So nag-invest ak, nag-loan ak na bangko kasi na poket na improvement. So DJ ti nagrugyanan na from DJ one truck ngayon loan ko, nagbaling nga dua, hingga na nga nagbalin damit nga 2 cents no Jack Mariron. Nagsasaruno tayo negosyo tayo din at being a businessman, masapol mo makita DJ pagtibidan na. DJ semento, dito construction, anat masapol construction at kurkurang met ti equipment dito ito. So naging invest tayo met dito heavy equipment tapos mainly rentals tayo ka dito equipment tayo. Ito yung barangay 16 nga nakara di Makelen. Tilang again lang kami ni family house hindi ka na po nilang lolang ko ken ni antik ket pasyanak met kada kwada nga awan lang mang kibin kada kwada na da kasapulan day jay. So no apay met nga nagbalinak nga kapitan digito kagawad ko ibagada nga sir aggadgatang dat butusen anat aramiden tayo nga roden ket maarus kan may ibabayin kito yung barangay mon. This was 2013 ket kunak kada kwada hamet nga dito iti nakita nga politikan dadi nga agad-gatang tibutos. Hindi first year ko nga naktugaw nga kas kapitan, nagsapulak ti prospect nga paggatangan ti lote. So dito lote at barangay hall, pondo ti barangay ti nanggatang. So ti second term ko din, awan limaban kanya kon, kaputa nakita damit no kasanok nga nakapitan, makita damit nga nakapundo akmeten. Nagkadkadwa kami kani Sir Carlos from the start nga tumaray isuna akas kapitan iti barangay 16. Ideto'y barangay hall mi akas makita yo ni Sir Carlos iti nang patakder at the barangay basketball court ni nga maipakita nga dirige proyekto na ket nagbalin nga napintas. Nakagaget na po kapitan nga pros ti lead na po ti session mi. Suggest din na po kapitan no. Sa session kami po ket dingdinggen namin amin na po. Akas kapitan, nangaasi kada kami, amin na problema mi idat-datag mi keng kuana akas ading ko, akas anak ko, no do problema mi ti pamilya, pinansyal, anat ana nga problema aday so nga mang sarabay mang tulong kada kami.